sanibonani igama lami Amathelo. Sizokwenza ama-2 column proof abonisa ama-segment a-perpendicular. Engifuna ukukwenza lana ukubonakalisa ukuthi u-segment u-AC perpendicular ku-segment u-DB, perpendicular ku-segment u-DB mayelana nalo mniningwane esinawo kulo mdwebo lona. Lo hlangothi lolu lunobude obufanayo nalo hlangothi lolu, nalolu uhlangothi lunobude obulingana nalolu uhlangothi. Ngizokunikeza isu, sizosebenzisa eyodwa noma ngaphezulu yama-congruence postulate. Sowabiza ama-postulate kusukela manje. Lawa esiwaziyo ithingidwebe lana, ithingidwebe umugqa. Lokhu amathulusi ethu lana sine side postulate uma ama-side amathathu a-congruent nama-angle womabili a-congruent, bese siba ne-side angle side, ama-side amabili ne-angle phakathi nendawo lapho ama-triangle amabili a-congruent. Bese-ke siba ne-angle side angle, ama-angle amabili nohlangothi phakathi, bese sine-angle side noma yiphi yalezi zinto esizitholile sizocabangela ukuthi zichaza i-congruency. Ngizophinde ngenze lokhu ngaloku esikubiza nge-2 column proof. Asikho isidingo sokwenza into njenge-2 column proof, kodwa-ke lena yinto evamisile ukuyibona ku-geometry. Ngicabanga ukuthi ngiyiveze kuwe, kodwa lena yi-basic idea nje, umcabango u-basic lona, ukuthi wenze i-statement noma statement bese kuzomele unikeze isizathu saleso statement leso. Ngakho-ke ngapha sizoba ne-statement, bese-ke ngale siba nesizathu kanjena. Lokhu-ke sizokwenza ngendlela ebhalwe phansi. Manje ngizoyenza kanjena, lama column lawa amabili lawa esinawo lana. Okay-ke lona statement. Manje-ke iqhinga engizozama ukulenza ukubukeka ngathi ngingabonakalisa ukuthi u-triangle CDA u-congruent ku-triangle CBA ngenxa ye-side. Lena yi-starting point esihle lesi, ngoba uma ngiqala ngiba nama-congruency ngingaqala ngibe nama-angle afanayo. Isizathu sokuthi kungani ngingakwenza lokho yini futhi. Manje-ke lana uyabona ukuthi u-CD ulingana no-CB, u-CD ulingana no-CD, kusho ukuthi luhlangothi lolu lulingana naluhlangothi lolu. Loko sikwazi ngani? Sikwazi ngoba into esinikezwe yona, sinikiwe lana, uyabona nawe nalana phansi luhlangothi lolu uyalibona ukuthi lulingana nalolu uhlangothi. Ngakho-ke nalana uzobona nalana ukuthi lokhu kuyalingana, u-DA ulingana no-BA, nakho sinikiwe. Bese siphinde futhi sazi ukuthi u-CA lana ulingana no-CA, lokhu nakho kunikiwe noma kusobala nje uma ubuka lo mdwebo lona. Womabili lama-diagram ahlulelana uhlangothi. Manje sinama-triangle amabili, ama-corresponding side anobude obulinganayo kulama-triangle lawa. Ngakho-ke sesiyazi ukuthi a-congruent. Siyazi ukuthi u-triangle CDA uzoba congruent ku-triangle CBA ngoba anobude obulinganayo, a-congruent. Ngakho-ke u-triangle CDA uzoba congruent ku-triangle CBA. Sikwazi lokhu ngani? Sikwazi nge-side. Lokhu isizathu sethu sikwazi nge-side postulate kanye
kanye futhi nalezi statement lezi ezinikiwe lana. Awuthi ngizibhale izinombolo le statement kanjena ngoba sizosebenzisa manje. Lana sazi ngokuthi u-statement 1 no 2 no 3, statement 1 no 2 usazisa ukuthi lama statement womabili statement lezi zombili zi-congruent, bese uma lokhu ku-congruent siyazi isibonelo, siyazi ukuthi wonke ama-corresponding angles are equivalent. Isibonelo lana le angle le lana, isibonelo ukuthi le angle lena, le angle le manje sikubhale phansi, siyazi ukuthi u-angle DCE, siyazi ukuthi u-angle DCE okuyile angle lena uzoba nokulinganisa okufanayo. Awuthi ngibhale kanye, awuthi ngibhale kanje ngoba ba-congruent. Ngithi ukulinganiswa kuka-angle DCE kulingana nokulinganiswa kuka-angle BCE. Lokhu kuphuma kule statement lesi sesine, statement 4. Ngayibeka-ke kanjena ithi i-congruency yalama triangle. Lokhu kuchaza ngqo ngoba kokubili kuyingxenye yale triangle lena enkulu. Ama corresponding angles ngakho-ke azoba nokulinganiswa okufanayo. Manje kubukeka ngathi singenza okuthile ngalama triangle lawa amabini amancane lawa ala phezulu, ngisho lawa ama-triangle lawa ala phezulu amancane. Kulokuma ngathi i-kite, uyayazi i-kite lokhu udlala ngayo usemncane. Lana sizobuka kulawo ma-triangle lawo ama-side amabini corresponda, ngakho a-congruent kanye nama-angle amabini a-congruent. Ngakho-ke nalana uyabona ukuthi u-CE ulingana no-CE. Manje-ke isizathu saloko ukuthi ulingana no-CE lokhu sikubona laphayana emdwebeni, kusobala emdwebeni. Kodwa-ke manje singasebenzisa lo mniningwane lona. Manje sinawo ama-side amathathu, asikabonakalisi ukuthi lana asinawo ama-side amathathu, asikabonakalisi ukuthi lo hlangothi lolu asikabonakalisi ukuthi lo hlangothi lolu lulingana nalolu u-DE, unobude obufanayo no-EP. Kodwa-ke sinalo hlangothi lolu i-angle kanye nohlangothi. Ngakho-ke nalana le yi-SAS okuyi-side angle, side postulate. Manje singathi u-triangle DEC u-congruent ku-triangle B, uzoba congruent ku-triangle, kule triangle lena u-triangle BCE. Uyayibona leya triangle leyana u-BCE, le triangle engapha esandleni sokudla encane. Uma ngibhala amalebuli wama-triangle ngenza isiqiniseko sokuthi ngibeka ama-corresponding points kahle. Njengalana uyabona lana uma ngiqala ku-D ngalo ngizoqala ngo-B, u-C uphakathi nendawo, bese-ke eyokugcina kuba ngubani? Kuba ngu-E. Kumele usibhale ziqondane kanjalo, kubonakalise ukuthi ngama-corresponding side. Ungavele uzibhale noma kanjani, kodwa uzibeke ngale ndlela okuyiyona e-correspondayo. Bese-ke lana-ke isizathu sakhona siyini? Isizathu sokuthi lena yi-side angle side, i-side angle side. Futhi umniningwane loyo siwutholephi? Siwuthole ku-statement sokuqala, saphinde futhi sawuthola laphayana ku-statement lesi sesihlanu nesesithupha, statement 6. Statement 6 uma
uma sazi ukuthi lama triangles are congruent, lokhu kusho ukuthi wonke ama corresponding angles are congruent. Isibonelo, siyazi ukuthi le angle lena, siyazi ukuthi le angle le izoba congruent kule angle leya. Manje asikubhale phansi ke lokhu. 0.8 sithi lana ukulinganiswa kuka DEC, ukulinganiswa kuka DEC kulingana nokulinganiswa kuka kuzolingana nokulinganiswa kuka BEC. Lokhu ukuphuma kule statement lesi u7 is congruent, ukuthi i-congruence lena. Bese ke siyazi futhi ukuthi angle DEC lana ithi siyazi ukuthi u-angle C, ithi ngiyibhale kanje, ukuthi u-angle DEC no-angle EBC ba-supplementary. Uyabona noma babuka laphayana, uyabona ukuthi ba-supplementary. Ba-supplementary kusho ukuthi ukulinganisa kwawo kuzofika ku-180. Sikwazi lokhu ngoba sisibhale isizathu, lokhu sikwazi ngoba zi-adjacent, ngoba lezi zi-adjacent futhi lingaphandle lakhona lwakha i-straight line. Bese ke isinyathelo esilandelayo, uma sazi ukuthi lama angles ayalingana futhi uma sazi ukuthi complementary, okulandelayo ukuthi sisho ukuthi angu-90 degrees. Manje ke lana uma ngu-90 degrees lana sizothi ukulinganiswa kuka DCE kulingana nokulinganiswa kuka BCE kulingana no-90 degrees. Isizathu singafaka lokhu kokubili, sithi ngu-8, sithi ngu-0.8 no-0.9, basho ukuthi lokhu kusho kanjalo ke. Manje ke lana lokhu kusho ukuthi ukulinganiswa kuka DEC kulingana nale, ithi ngikususe lokhu, ithi ngikususe lokhu, ngingeqe isinyathelo, ithi ngibhale kahle, ithi ngibhale kanje 0.10, ngibhale kahle ukuthi ubone ukulinganiswa kuka angle DEC kuhlanganiswe nokulinganiswa kuka angle BEC kulingana no 180. Isizathu ngu-9, ne, isizathu sakhona ngu-9. Bese ke u-0.11, ukulinganiswa kuka DCE kuhlangana nokulinganiswa kuka nokuka angle DCE kulingana no 180 degrees. Isizathu salana sona ngu-9, u-0.9 kanye no-0.8. Bese ke uma sifuna statement 12, uma sifuna statement 12 kena singathi simphelela na isikhala la, singathi ukulinganiswa kuka DEC kulingana no 90 degrees, kuphinde futhi kulingana nokulinganiswa kuka angle BEC xolo. Lokhu kuphuma ku-point, lokhu kuphuma kuphi? Lokhu kuphuma ku-0.11 kanye no-0.8. Njengoba ubona ngithatha isikhathi, ngifuna ukwenza kahle ukuze ubone nawe. Manje ke sesiqedile lana. Uma
uma lezi zingu-90 degrees ithi ngibhala lana, uma lezi zingu-90 degrees ithi ngibhala okugcina unumber 13, ngibhala u-13 ukuthi okuyilokhu okuphezulu besifuna ukuveza ukuthi u-segment AC u-perpendicular ku-segment DB. Ngakho u-segment AC u-perpendicular ku-segment DB. Lokhu kuphuma ku-point bani? Lokhu kuphuma ku-point 12. Sesiqedile-ke, senze i-two column proof futhi sabonakalisa ukuthi le segment lena i-perpendicular kule segment lena engapha. Lokhu sikwenze nge-side postulate nange-side angle side postulate. Masiphinde sibonane.